أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah kanko ɓuri hande ko yetta duwano wurnaɗo tagefa ngon fuu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fuu e sahabaɓe makko ɓen min salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fo meɗen jaaɓe yimɓe aljanna. Haray hande kadi en hewti ka page meɗen ɗo haray facebook lawol kisal inchallahu alluwal suumayengal haray e inde ɗuɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles. Haray inchallahu no jonninoɗen noon programme on haray inchallahu ñande ɓe en waɗay alluwal suumayengal ɗo 18h30 heure de Paris bi isnillahi ta'ala si tawi ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko moyi. Haray noon en jonno programme hande ko yewtayno ɗen ko fi du'a mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maaki tawata sa jangi mo nde laabiji nayi bimbi aɗo nangi ngen fuɗude a jangimo kadi laabiji nayi kiikiɗe ɓawo alansara aɗo nangi ngen mutude wo haray a rinɗini ɓandu maɗum e natugol yiide jahannama. Yo Allah rinni en fo meɗen e natugol yiide jahannama. Yo noon du'a monɗen addude on ko du'a tawata fo hino andi mo mi yewtira noon haray ko fi menen woni fuɗɗotoɓe ɓen andintingol ɓen ɗon maɗum no gasa hara goɗɗo himo andino mo andi mo kono hara mo welsindi e makko ko wonɗe waɗe ɗo ko tazkir ko andintingol ɓay Allah inni fa zakkir andintin fa inna zikra tanfa'ul mu'minin andu andintingol ngol ɗum dey nafay gomɗinɓe ɓen yo Allah waɗu en e maɓɓe. Haray noon aɗo mi natande du'a on du'a goto en waɗino no ko ɓooyi seeɗa aɗo suumayen on haray ko on du'a ɓe innata sayyidul istighfar ko koho ko insinorte kon fuu non on du'a ɗon ko feerejo na on ɗon on non ko on ɗum nelaɗo maaki fi makko ko wondema si a jangimo nde wotere bimbi hara hiɗa gomɗini hiɗa yanana ko woni e makko kon Allah ƴettitima ɗon e kiikiɗe wo haray ko a jeyaɗo yimɓe aljanna. Sa jangimo kadi nde wotere kiikiɗe Allah ƴettitima ɗon e bimbi haraɗa gomɗini hiɗa gomɗini kadi hiɗa yanana ko woni e makko kon wo haray ko a jeyaɗo yimɓe aljanna. On du'a na wedditeteɗo e muɗum ko hombo woni on ɗin du'aji ɗo ɗon ɗi beson naki tawata ko be harawon tigi no wondi e salligi no kala ko wiyete zikr jantagol inde Allah hay sonnajo si tawi hara himo fiilade mo wawi jantagol inde Allah ma hay so tawi hara himo jibini himo wawi jantagol inde Allah ɗum ɗon kadi beson naki inna ko be hara miɗo wondi e laaɓal ma ɗum be hara kaka juulirde ma ɗum be hara miɗo salliki la zikr on fop ko a janto inde Allah foti hiɗa dari maɗa jooɗi ma hiɗa waali ma hiɗa yahude ma alhaali ma on fo si tawi tun ka wonɗa ɗon hina e nokku soɓuɗo ɓay inde Allah wolatake ka soɓi haray janto inde Allah. On du'a ɗon noon mi adora on ɗon taw tawata sa jangimo bimbi Allah ƴettitima ɗon e kiikiɗe ko a aden aljanna sa jangimo kiikiɗe Allah ƴettitima ɗon e bimbi ko a aden aljanna ko ya wi'u Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oɗo nde wotere bimbi nde wotere kiikiɗe sa salmini subaka on joni etuɗa rigilamo ɗon e nangi ngen fuɗude sa salmini alansara on etuɗa kadi jangamo ɗon e nangi ngen mutude yo Allah newnange. Amma non du'a handejo on oɗo ko nde laabi nayi woni ko jangete ko du'a lolluɗo himo ka deftere husnil muslim haray nde deftere ɗo himo ɗo a yiyaymo ɗo mi ɗaɓɓitana on ɗo ndene mi jogui ɗo ko page 59 husnil muslim on page 59 citadelle des musulmans du'a on ko honnugo wi'i Allahumma inni asbahatu
ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ko kanko o du'a ɗo ni wosi ko nde wotere janguɗamo a rinɗini nayaɓal gotal e ɓandu maɗum e yiite. Sa jangimo laabi ɗiɗi a rinɗini tataɓal gotal e ɓandu maɗum e natugol yiite. Sa jangimo laabi tati a rinɗini feccere maɗen e natugol yiite. Sa jangimo nde laabi nayi a rinɗini ɓandu maɗum e natugol yiite jahannam. E hoore hara ko a julɗo ko a gomɗinɗo andi wuuri mayay hiɗa gomɗini ko woni e makko kon a jogaki haqqe goɗɗo hina a shirka nayɗo Allah. Haray noon mi waɗa ɗon entre parenthèse maɗum ɓene hakkunde laañe ɗiɗi nayi goɗɗo inno joni oustad Abdallah inni si mi jangi oɗo haray hande kadi min mi harmani natoygol yiite on tigi faggito piiji bonɗi. La, hina ɗum ɗon few koya tabi to wonande ko a julɗo hiɗa gomɗini hiɗa faala aljanna janga mo toroɗa Allah yo Allah on rinɗine natugol yiite jahannam. Si tawi noon hara ko kiikiɗe jangatamo ɗon aynata allahumma inni asbatu ɗon ko wiyata ko allahumma inni amsaytu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Si tawi ko kiikiɗe, siko bimbi ko innata ko allahumma inni asbatu, siko kiikiɗe ko allahumma inni amsaytu, ko ɗin ɗon ɗiɗi tun woni ko chansata, ko lutti kon fop haray ko gotum. Jon noon musidɓe julɓe tedduɓe wano yewtirɗen noon si on tigi salmini subaka jottoto ɗon hande kadi fi yeɓugol baraji hajju e umra, jottoto ɗon janto inde Allah yo ɗiɗo tawe eɗi jangata ɗin ɗon hara wedditaki e majji. Kono ɗiɗo fo nde ɗa janga ɗi haray a salmini subaka on haga si a waɗi zicruji maɗin après noon ka deftere azkaru sabahi wal masa ko nder ɗon haray o woni. Haray wona gundo ni ko nelaɗo maki ballighu anni walaw aya, yottinanellan haray hay so tawi ko aya goto. Haray ko odduwa ɗo falloɗen feƴƴinde bi isnillahi taala wona juutingol yewtere ka alluwal meɗen ɗo suumaye duɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles ka page meɗen Facebook lawol kisal. Mi toriki Allah yo Allah on hisina onon ɓe wonɓe landarude, hisina kadi kala feƴƴinoyɓe yewtere nden, hisinana en duɗal manga wonde duɗe sunna yankoɓen fop ya rabbal alamin, hisinana en page meɗen lawol kisal bi isnillahi taala. Haray jango bi isnillahi taala ko honɗum woni ko yewtoyten jango si tawi jon jango jaɓi à partir de 18h30 heure de Paris en yewtoyay ko yowodiri fi ñamande aya ɓurɗo juutude on ka nder alqur'ana ko fi aya ñamande bindi 15 kamba molanaɗo hino e nder ñamande. Ene joni no min miɗo faala huntingol, miɗo faala ittugol sadaka ka suumaye ɗo, miɗo ñawli non goɗɗo ko honɗum e muɗum mi haani waɗugol. Haray kambaji ko hulɓini kon ko woni e ñamande tentini ñawlotoɓe heɓa feere kadi ronka yoɓitugol en yewtoyay fi muɗum jango si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen bi isnillahi ta'ala. ɓawo ɗum ɗo haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala hande en heɓay ɗiɗi suumayo 2020 mi turike ko hoora ko yo Allah on jaɓu ko lutti kon kadi yo Allah on newnu, yo Allah on rinɗin e nge yiite makko. Mi turiki Allah nawnuɓe nde nawnare nden yo Allah on dikkinɓe fop maɓɓe woni julɗo woni kefero. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala sonja e sohlaji e andeji e probléme ji ko woni ka meɗen leydi lagine kon ko Allah fu wawi ittugol. Mi turiki Allah yo Allah on ittan en ya rabbal alamin hara kono yawiri no newori. Yo Allah okkore lamɓe fewuɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yurmeteɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fo fonnayɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fop hara ɓurdindinari hakkuneji maɓɓe ya rabbal alamin innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. ɓawo ɗum ɗo fop hiɗen toro Allah yo Allah dandu en nde coronavirus wiyen allahumma inna na'uzu bika min albarasi wal jununi wal juzami wa min coronavirus wa min sayyi el asqam. Haray o du'a ɗo mo be yo ɗum ɗo woni gimol muɗum inchallah bimɓe kikiɗe fi yo Allah on dandu en o épidémie ɗo ya rabbal alamin. Mi fillito du'a on allahumma inni a'uzu bika min albarasi wal jununi wal juzami
وكورونا فيروس ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.